Shubor naga Snem jong Nongsan Hima. Ka Tympang Club ka bade ka club ka baningkong hasor jawai bat ka dong ka bapau khat tam hajawai ha ka khat nyaw tarik ka lingkon ka Sdang ka Jingrakhe jong ka jingdap shispa alpsan Snem na du belaseng ya ka ha ka Snem shijak nai spa iwe ka Tympang Club ka bade ka jakap deng baningkong jong ka sor jawai ha ka baki office sarkar badan kam kum ka office deputy commissioner bat ka office ka GHADC kidon bat ka de ka dong ka badan kam ha hajawai Menteri ke Sarkar Jila bat MLA ke Jawai uba awalan Miki Shila hagajingkran kumukong san ula ai kublai ki Nongïalam bat ki dekat ke klub halor ke jingtreshtam bat kular bane trelang bat ke klub nak benta ke bahagamiat jong ke dong bat ke sorhi barok ke we nalor Menteri ki we de ki bala ai jingkran ki long CM GHADC uba thombor shiwan ke kong Arlindo retired IAS uba Hnong uba Ajoy luwan nalor ki we Hari ini la Pynkup Burom ru Nongïalam barim ke klub kebala Khlad no Jingrakhe kebala penyat de uba lamar vice chairman ke klub. Yang arti waga klub mereka jolek kedor barchna. Siap kemen ya ketika konsep kamu omong. Wah, hagani haga klub elat ki ya kitu ki nong chong chnong ki wam MD haga dorbar chnong ki udah chkibi ton di thau yeu man heni po sorjwai lene chabar yong ka sorjwai wat chadok cha shillong lene chkibi ki thau le dang elat be ki man ki member yong ka Tympang klub ki wa ya contribute ki ya krek lang ha ka timlang salang yong ka klub tengah senyawa ke di jung kublai ko pro bat ken mole ya kitu kinong seng kinong dang ya ke ni Tympang klub bat kham tam kublai yo ya ka kong ripna lundo ko wi na ka sep sarkar ko de chongya ko de ye tni jingi batai benya he jingi to history ya ko seng ya ke Tympang klub ngan ni kadang chong ni kadang kelam ngos nyau khan ma chi kunta to os nyau arlingut yom selalu he por seng nyau komen bat ngas nyau ni to ko benta ko pawi ya ke Burom ya kitu kinong seng ya ke ni ke klub bat ya woro kitu you udah contribute you udah benta ku yeu man ki nong chong chnong ki yeu man ki lop ki jor na ki bigi benta yeu man ki nong ni khmat waro ki wada contribute ko penman ya ke Tympang klub kamu man penni kesni bat nya tho I chis spa ar pausan Snem ke journey ko jrong ki challenges ki wabon bat ke ni to ko por ko wom to dukat ko buromi kita yuren ule kemani yago man katte Henry man gele kamwo perkhati wo pendu thia pendu demi wo kamon yo nang penpha choi ha ki Snem ko daw unang penman choi ya kani ka chnong ya kani ka klub nei bha chei bha choi chakman